basi hari impamvu nyene yabijya nawe wabonye imba wari wanyweye man wapi Jesse gaenda umukeri yeruka kuyo ubuntu twahuye iyo ntacumba nayo nanete wari kumunyisha nawe heri unyihanganira ibyaciyemwo kweri ntari biwe n'abavanzi bijya bizohe ni wowe amajambo hijya umva ivyo mvuga man yo vipi poa mahiga wewe ole shani hatari kweli bwana eko ugira mtoto mukari na yeferi ni kweli ndashima urashima mwe mwambaye ibira wese mbona turi kumwe kweli wese turi bwo nanutamu cyane narakasiriwe mbere ni hatari wewe wifitiye santushe shaka reka bari twega kituvuga buno buhinga bwacu mani wo afite santushe kweli akantu nakakike nkadayifate reka mani yinayikuza abana babura reka shanere reka kitagahita yakwambitse mwana wume rahira umbolo era yinyi mama ibintu nyinshi uteblo basi kwiranyambitse sinzi kweli kandi ndamukunda bwana ujya umutwara gake mu buzima ni pore zoshituka byashi erega ikibazo cyo kuvuga ngo ntitwakundanya ubwo yaranyamse ngo yarakwanze mwarakundanye cyangwa nyene yari bwakundanye twarakundanye rero tumaze gukundana none wewe mani uyu ari mu telefone funga amatwi shanishirimo akazi kikanje mbemwe wateye ukuteye mbanuba oh no kandi shani mwe mwama mubyina nk'imibunyi mu gihe cy'imvura nishira mu muziki uwutambe ubundi ware kuri uwo muziki uwutambe kunsumbya telefone ari yanje ubundi ako gahinda kawe ubona kanyamanza wewe aya si amafaranga ndababona icara amazi mwebwe nimwe mubyina nk'imibi mu gihe cy'imvura basi wewe uri kenzi uziko ndakubona ibi we toka we nyamanza kanyoga we ndashira nk'umuziki kakajanga kakabyina bakunzi ba Murikimpano TV channel yacu kuri YouTube ni Murikimpano TV, kuri Facebook group Murikimpano TV, page Murikimpano TV, no kuri Twitter hose ni Murikimpano TV. Uzi kuvyina, gutamba, kuririmba, gukina comedy byose biriho kuri Murikimpano TV. Uhebeba nk'imene nibikureba hama rero kola like, share and comment, ntiwibagire subscribe. Nawe nuze